Allin hamusqa kay munasqa wawqimasi imaynalla kashanki walejyachu, unaymanta tinkunarispa kanchik kay programación yachay wasi nisqapi. Maypitaq noqanchik kay qayarispa wata noqanchik estudiaspa kasun Diospaq palabranta. Hinataq kay trimestre munasqa wawqimasi parlarispa kasun Diospaq munayninmanta justicianmantawan. Ahinata munasqa wawqimasi qayarina tiyan kay mosoq watapi. Maypitaq qanwan noqawan ichapis noqanchikqa urmarqanchik, onqurqanchik, pero kunanqa sayarina tiyan ichari qayarisanchik mosoq watata, chayman hinataq sinchi chakiyuq noqanchikqa thaskina tiyan. Chayrayku allin hamusqa kay programación yachay wasi. Mosoq trimestre parlaris waspa kasun Diospaq munayninmanta chantapis imaynata Diosninchik justicianta gorqa sapa noqanchikman. Chaypaqtaq munasqa wawqimasi qayarispa kana parlarispa. Imaynata Jesucristo rikuchirqa munayninta justicianta tukuy wawasninman. Yuyarina imaynataqa Diosninchikqa munakuspa karqa. Ugnin apóstol kamachisqan sutiyuq karqa Pedro ichari, payqa Señortaqa Diosninchiktaqa nirqa, Señor anchatataq noqaqa munakuni qanta nirqa ichari, chayrayku kinsa kutita Jesucristupis tapuspa karqa, Pedro munakuwaykichu? Pedro munakuwaykichu? Payqa kinsa kutita nirqay, ari Señor, noqa munakuyki nispa. Hinallamantataq munasqa wawqimasi reparaspa kanchik, imaynata Diosninchik noqanchiktaqa chiqllawanchik munanapaq payta, adoranapaq payta ichari, ichapis noqanchik piensanchis runas hina, noqa chiqllani Señorta, chayrayku noqa munakuni payta nispa. Mana hinachu. Lección de escuela sabática yachachiwaspa kasun ichari imaynataq chay kasani. Yayguspa kasun maychus niwanchiki Diosninchik tataqa munakuanchik allinta noqanchikta tukuy wawasninta. Chayrayku invitayki kuska kicharinata maychus kasan kay libro de Éxodo capítulo 33 versículo 19. Kuska ñawirispa kana kay libro de Éxodo capítulo 33 niwanchik hichari versículo 19. Maypi cuentariwaspa kanchik kayta. Chanta Diosninchik tata kutichispa nerqa. Qangunata noqa tukuy kuyakuyniyta churaspa kasaq ñawpaqaykichikman. Chantapis hatunchasaq sutiykita. Misericordia kuyakuynin qankunawan kanqa nispa. Ari, munasqa wawqimasi, kaypi Señorninchik prometespa karqa llaqtanman. Yuyarina tiyan imaynataqa munakuynin raykuqa Señorninchik kachamuspa karqa uk'ata wawanta. Maypita hichari qampaq noqapaq wañuspa karqa. Imaynata Moisés orqomuspa karqa tukuy llaki kawsaymanta kay Diospaq llaqtanta Israel nisqata. Egipto llaqtapi paykunaqa esclavos hina kawsaspa karqanku, pero Moisés ichari Diospaq yanapaywan guianwan ima lluqsichimorqa, chantapi salvarqa Diospaq llaqtanta. Kay Diospaq llaqtanta pueblo de Israelqa mana allintachu pagarqa munasqa wawqimasi. Imarayku qantapukuwaq, imaraykuchus nin Diospaq palabranqa? Moisés llakisqa kasarqa, porque chay esclavitudmanta lluqsimorqankuña, paykunataq akampasarqanku, pero paykunaq ñawisninkuqa manaña Señorninchikpichu kasqa, manchayqa churasqanku tukuy ídolos lantenkunasta paykunaqa adoraspa kasarqanku. Chayrayku kay capítulo 33 cuentawanchik imaynataqa Moisés Diosninchikman k'askakuspa mañarikuspa karqa. Chayrayku kay versículo 19 versículo 15 niwanchik hinata. Sin presenciayki mana renqa noqaykuwan chayqa ama urqawaykuchu kaymanta nispa.
Moisés allinta yacharqa munasqa wawqimasi. Chayraygu payqa mana kuyukuy munarqachu nima iladuman sichus mana señor paykunawan kuska kaspa. Señor tah munakuyninrayku paykunataqa urqurqa chay llakiymanta. Chayraygu nillanta hichari tukuy kuyakuyniyta qankunaman churaspa kasaq. Maska kutitapis huchachakuychis. Ashka lantenkunastapis adoraychis, idolatreaychis, pero noqaqa qankunata siempre mask'asaykichik. Hatun kuyakuyniyqa qankunawan kanqa, manimayman alqinqachu nispa. Chayraygu munasqa wawqimasi, cuentaqa kuna tiyan kay tiempopipis señorninchikqa mask'asawanchik. Payqa munayninta haywawasawanchik, payta adoranapaq. Chayraygu nin promesa ni maska kutitapis payqa noqanchikqa pehtukusunman huchaman, pero chay chika kutista mask'awasun payman ripunapaq. Hinallataq munasqa wawqimasi lección de escuela sabática parlariwasun ichari mayniwanchik amor no correspondido. Chay munayqa mana correspondesqachu nispa. Imaraygu mana kutichisqachu. Es que tatanchikqa noqanchiktaqa munakuanchik, pero wawastaq mana payta munakunchikchu. Imayna kay kanman karqa munasqa wawqimasi. Cuentasaygi historiata. Maychus tarikusan kay libro de Oseas, capítulo 14, versículo 1, niwanchik hicharika, versículo 1, 4 al 5, cuentawanchik Oseaspaq historianta. Payqa karqa profeta. Kay profetata allinta señorninchik nerqa, correyri kay huchasapa warmiwan qan casarakuy nispa. Oseasta señorta munakuspa kasu ruwarqa. Chay kikinta ruwaspa karqa, casarakorqa kay huchasapa warmiwan. Qanta pukuygi maynata chayta señor mandarqari, ari munasqa wawqimasi. Niwanchik kay comentario bíblicoqa imaynata chay warmitaqa, chay huchasapa warmitaqa, señorninchik perdonarqa, waq oportunidad qosarqa, kay allin runa Oseaswan payqa casarakunanpaq. Pero kay warmiqa munasqa runamasi, mana huchata saqay munarqachu. Chayraygu uhuantaq payqa infiel, wasanchaspa karqa qosanta Oseasta. Paytaq tapukuq karqa, Señor, imarayguqa chayta noqaman qowarqaygi, imaraygu kay sufrimientopi kani, imaraygu noqata chay pasawasan nispa. Es que Señor entiendenanta munarqa Oseas, porque payqa hamun munakuq huchasapa wawasninta runamasinta. Hinallataq kay pueblo de Israelqa munasqa wawqimasi, sonqonwan yuyayninwan ñawisninwanqa manaña Señor pichu karqa. Manchayqa karqa nin becerros qorimanta ruwasqata. Chaykunaqa waq lantenkunasta Señor nisasqanku. Waqkunaman paykunaqa adorasasqanku. Pero ma importanchu nin Señor ninchik kay librupi pay comparaspa karqa. Imaynata noqa perdonani chay huchasapa warmita. Pay kutipunanpaq watejmanta noqaman chay chika kutista noqa qankunata mask'asaykichik. Chay chika kutista Diospaq llaqtanta waqllaspa karqa, mask'aspa karqa kutiripunankupaq. Sin embargo paykunataq mana kutirqankuchu. Chayraygu niwanchik libro de Oseas capítulo 4-5 kutimpuychis. Watejmanta nisaykichis, sonqoykichikta tijuraychis kutimuychis. Noqa suyasaykichik nispa. Diosqa noqanchikta chiklawanchik payta munanapaq, payta adoranapaq. Ichapis qan niwaq, es que Señor chayta munarqa. Pay crekuy munarqa hatun kaqta, chayraygu tukuy imaymaynata adorangu kay tiempota chay kikinta. Mana munasqa wawqimasi. Señor ninchik munarqa reconocenata payta tukuy llayninchikpi. Chayraygu chay yachaykunasta apamuwanchik kunaraygu. Ichapis noqanchik urmanchis huchaman,
imaynata Satanás supay munan kay tiempota, noqanchikta pehtukunata chay huchaman. A veces noqanchikqa yawarchakunchis makisninchikta, chantapis noqanchikqa mana valorniyuq chay t'uru huchamanta masayarimuy munanchikchu. Pero Señor haywawanchik makinta kay kuti watejmanta payta munanata. Payqa tukuy khuya qasi k'acha khuyakuyninta haywasuyki munasqa wawqimasi, qanman noqaman payman kutipunapaq. Chantapis lección de escuela sabática niwanchik, uqasi k'achay munay tiyan. Piqtachus kaykasan, Señor ninchikpata. Invitayki kuska kicharinata maychus kasan kay libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11 noqanchiktaqa willawanchik ajenata. Diosnita tay, qanlla kayki digno, pichus hap'inanta tukuy gloria, honra, chantapis atiyta, porque qan ruwarqayki tukuy imasta maychus kasqanta kay pachapi. Chantapis voluntadniyki rayku tukuy imata qan rikucherqayki kay pachapi. Munasqa wawqimasi, kaypi Señorninchis reconocenata munan cosata. Tukuy ima kay mundupi ruwasqaqa Señorpaq voluntadnin rayku. Sichus pay munanman karqa chayqa hallp'aqa ahina pampa laqha quedakunman karqa. Pero voluntadnin karqa, kuyakuynin karqa, munakuynin karqa, tukuy q'umer pampasta ruwananpaq, k'anchayta ruwananpaq, inti ruwananpaq, icharin chantapis tukuy animalesta runata ruwananpaq, makinwan samayninwan ima. Simillan parlanan karqa kay munduta payqa ruwananpaq, ahina ruwakorqa. Chayrayku kay mundupi mana nima ruwakunchu sichus mana voluntadnin Señorninchikpata kanman chayqa. Ichapis qarniykiman, pero voluntadniy tiyan, noqaqmanta hamun chay voluntadqa. Mana munasqa hermano, hermana. Mana munasqa wawqimasi, joven señorita pichus uyarimusayki. Tukuy ima kay mundupi kuyukun Señorpaq voluntadnin rayku. Chayrayku watejmanta nisayki, mana kanchu chikllayki Señorta, pay chiklasuyki qanta. Entonces qantaq atigi sigiyta, atigi munakuyta, atigi qan Señorninchikman k'askayta. Pero si mana munayki chayqa, Señorninchikqa mana obligasuykichu. Imarayku, porque runastaqa Señor ruwawarqanchik kay libre albedrío nisqayuqta. Ari, entonces mana Señor justician kanmanchu karqa, sichus pay obligasuanman, sapawninchikta obligasuanman payman k'askanata. Ichari, entonces payqa chillawanchik, pero noqanchikta chillanata tiyan, sigita mana sigita. Chayrayku pay parlapiawanchik voluntadninmanta hamun tukuy qasi k'acha munaynin. Hinallataq ñawpaqman taskirispaqa noqanchik tarispa kasun historiata. Maypi noqanchik lerispa kasun kay libro de Mateo capítulo 22 versículos 1 al 4. Kasqa hatun matrimonio, maypitaq reyqa nisqa siervosninta correychis waqllamuychis kay matrimonioman kay casamientoman tukuy runasta. Paykunata siervonkuta risqa willamuq qaparispa, hamuychis kay matrimonioman hamuychis nispa. Pero wakin runasqa mana kasusqankuchu. Iskay kutita Señorninchik watejmanta waqllasqa, hamuychis kay matrimonioman hamuychis nispa. Pero paykunataq mana kasusqankuchu. Chantapis munasqa wawqimasi paykunaqa anchatataq maqasqanku wanchinanku kama kay runasta. Pikunachus waqllasarqanku chay matrimonioman chay casamientoman. Mana kasuqtintaq munasqa wawqimasi, watejmanta Señor chay rey nisqaqa, entonces corre waqllamuychis tukuy runasta nispa.
Ajina kanchis runasqa ichari. Ichapis kunan takamusan sonqoykita, ichapis wawqimasiyki rikuchisasuyki Diospaq palabranta, pero sonqonchikqa mana munanchu. Laduman churanchik ichari, pero pichus ofrecesuyki alcoholta, pichus ofrecesuyki qanta, tukuy clase tal vez viciusta kay mundupi chayqa qanqaniyki allin pacha wawqimasiy kashtu haywariwasqaykiqa maska misk'i nispa ullarispa kasayki ichari, pero wawqimasiykita pichus apamusan esperanzata, kusikuyta, munayta, perdonta Señor ninchikmanta laduman churayki, ma hap'iy munaykichu. Ajina karqanku kay runas, pikunachus Señor ninchik waqllasarqa salvakunankupaq ichari, pero paykuna mana munarqankuchu. Kay tiempopipis kasan runas ichari, pikunachus Dios ninchikta laduman churasanku. Dios ninchikqa salvacionta hap'ita qoyta munawanchik noqanchisman, pero noqanchikqa ma munanchikchu. Manaraq munanchikchu chay salvacionta. Manaraq noqaqa chay llampi kayta munanichu. Ullarisaqraq, kay uqtaraq ullaykusaq, kay misk'i huchapiraq noqa sumaq kasani nispa ichari, pero Señor salvacionta quwayta munanchik. Señor ninchik munayninta t'akay munan kawsayniykipi, allinta kawsakunaykipaq. Entonces imatagan kutichiyki. Chantapis t'ukuychanapaq kay lección de escuela sabaticata, kay p'unchaypaq niwanchik, crucificado kasqa noqanchik raykupi Jesucristo. Ari munasqa wawqimasi, sichusqan rikuyki kay imagenta, kay fotota maypichus Jesucristo kasan ichari, crucificasqa qan munakunayki tiyan. Qanqa sonqoykita takakunayki tiyan, imarayku, porque payqa hamorqa qanrayku. Huchaykita pampacharqa, chayqa aswan hatun munakuy kay mundumanta, aswan hatun munakuy tukuy runasmanta. Chayrayku niwanchik ichari kay libro de Romanos, capítulo 5, versículos 6 y 8. Maska debilpis kaychis qankunaqa niwanchik, Jesucristoqa wañurqa tukuy huchasapaspaq. En verdad nikichis payqa wañurqa tukuy runaspaq. Anchay wañuynintaq allin karqa tukuy runaspaq. Dios ninchikqa chay munakuyninta rikuchispa karqa noqanchisman, chantapis huchasaspas kaspa payqa mask'awarqanchik. Jesucristo wañurqa noqanchik rayku. Ari munasqa wawqimasi. Ichapis qanma valor charqaykichu kunankama Jesucristo wañuyninta, pero kunan valor chanayki tiyan. Porque qasillata munayninta Señor gratuituta haywasasuyki kay tiempo. Si gratis imata haywasuyki chayqa agradecey ichari, agradeceyki wawqimasiykita. Señor ninchik wañunña, mask'asasuyki payta adoranaykita, payta valorchanaykita. Entonces chayta munaspa sonqoykimanta t'ikarikuspa graciasta qoy Señorta. Munasqa wawqimasi, chay yachay karqa kay semanapaq, qusqa noqanchikqa watejmanta kallpachakuspa kay musuq watapi sinchita taskina tiyan Diospaq makinmanta hap'ikuspa. Chay yachaywan saqespa kasayki qhepan semana qusqa tinkunarikullasuntaq, ama faltaychu, suyaspa kasayki.